Mayambo Kurumzari, the Nibir Impact News, Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events. Mayambu Taram Nokchari. Lakatoriba Council of Higher Secondary Education Manipur, Board of Secondary Education Manipur, Amadi CBS Loba class 10 Amadi 12 ki exam singasi Naksalakpa, Yam Naksal Hatare, Mars Tagi, Ayam Hoduni, Mars Tarik Mapandagi, CBS class 10 Amadi 12 Anima Horgan Yaduga, Manipur Board Kina class 10 Gisi Tarik Taraga Taretagi Hoduni Mars Ki Yaduga. Class 12 pina tarik kundagi hogudur me hybrid matang exam mayam se handaki thasek loibaga hogdagi ngaire lere exam naksal bolloina na kogi mahiru singda exam pika daba mahiru singda laiba charang na ba duka kogi like pa ba concentration tawba ngamakta ba pakhat pana chingba mayam tholaiba koi maru ena class 10 gi exam thaga daba singda ahan bo ena khwaidagi chawba exam ma career gi thaga daba sida lairiba kogi anxiety na targa phobia exam phobia sigi matang da masi karamna hariba stress si karamna manage tagodage natraga study si karamna manage tagodage time karamna manage tagodage aduga maruina constant motivation si karamna isada pizza kadage habi matang sida khana ne nagudam tanga si impact news ki studio length lebir basi joining us tonight on Manung Hutna JCRE skills solutions Manipur gi CEO biriba kogi oja NIRANJAN Singh ni ham oja NIRANJAN mutaram nokchari. Welcome to the show, appreciate your joining. Thank you, Raj. Also joining us, social scientist Dr. DHANABIR LAISHRAM ni Oja DHANABIR Busutaram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Also joining us, supply chain management consultant aduga kogi education ki lam da hai batare kogi consultant kogi ke hai tar tamogi se counselor koi career counselor in sule biri ba kogi hana lebiram hai batare kogi Oja SAPAM SHYAMANANDA ni Oja SHYAMANANDA Busutaram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si open question ni adubo ai Oja DHANABIR dagi hana lakchagi Oja. Kogi mioi bagi hakchang kayat mayam sigi manung da khwai dagi maru ba kayat si brain jini hai like pa absu brain se khwai mathuk ta duni every thabuk to brain se khwai mathuk ta ri bani hai ri brain se chahi chuppa hek pok padagi na mioi basani hingi matam sida hai tare atum nungti gi 365 days mathuk to ba 24 hours no mada tum left na thabuk to ba tum gera cha gera thabuk to gera adu exam hol hek chang buga hai ri ba brain se mathuk to ba hekta lepe na mayam haina belai masi ne khoi mayam na exam phobia ga haina ba masi gi stress se hujik tagi lena ba mayam se aure mahiru singda maru na class 10 thaga da sing se masi gi stress natraga phobia si karai dagi lakpano masi tasengna career karam haina define to godage masi karai da eliminate to godage hatir kona lakchage ahan bada masi gi root cause hai tare masi gi stress natraga phobia lakpagi maram se kari oigade go jakitang takpi angang singsina maroina ba koi 10 gumba hojiki 12 gumba thaga do si moi gi punsigi career gi hurdle chobom ni dara ya maroina hurdle ma leibai se number 1 ki ba horani number 1 ko ade ani suda mu akoi gi guardian singsina mu moida nang adu oidradi ade ada phangdradi ade ya de gi noti gi pungna adugi polum dum jo hapsin ba adagi di amana mo moi masagi su angang singsina su magi si je tan ko ko pun ko hara ju ko te amuk sona poroi da ai amutang ticket panga lakune aduna mahau thopa punsi marena masu oinin bagi khara hena khandaba angang da adui wakhan su leijera sigum me am jingsi magi chowa hurdle ma thengna bado mana pami potu phangoidra haibagi chingna dana leiraga lai pabja horabne tha ga phajel adi amuk nangoidra ga ina khanba yam hena paba pak chongna paba ngang sida de pakhalapa adai di adu da natana mu saigi hona na lairibi posing du tananing ba posu me am leiba akangai jinda hang ba khoning ba waza jing ba adu me am jindu yengona kanda pakpa da pakhalaga leibagi thabo ma sulai dana yam haina bale interview se thabak si yam ब्रेम लौदे याद रहे टेक्निकली ओजान हाई गो फजा पॉइंट में आमसे ऑडियो से याद बदकी छत्र माने तांचो ब्रेम लौजे के ब्रेक ते याम थन हंजर के इम्पैक्ट न्यूज़ में तानो ने भी bread from Likla Bakery.
Welcome back adon ingbir basi Manung Hutna ni aduga ngasi Manung Hutna ki topic asina metric ki parikha amadi class 12 ki exam sing naksalak pagaloina nam mahiroi singda maru ina thengnari ba akoi gi exam gi stress natraga examination ki phobia aki basi gi matang dani ojada directly question lak charge oja akoi gi stress lai ba natraga phobia lak paisi masi gi root cause ni ojana haibir maka tabi adumaina magi leiri basing sina sum pakatan bhai tare na kian ban ngai taba se haina bleba interview si aina thabak jam phanga yaw interview si pak khaloi ba era khaninga khalu khaina to na usitna to buse kaimo khandana to buse sigum majadi yam phasana khubanga meba kaim kan da mi matik sa mi da what is your name? My name was Santi hai mi da ade amadu no petra ga oh your name was Santi, what is the present name inang mo yoy ne ba ai loina thakal base sigi ju mathakta mu Manipur context di amna kitang lu sina kumai me am le doini parikha me as di lesai pakang di khwai di nungai ba yok sang festive mut si am thi le matam ne ba adu yum da kai da lang ba lai kai gi lang ba khot pa sina ju moi da ju khoidok songning ba gumba ade imung na ju du ubi ponte do lai kai na ju du ubi ponte do ade harau ba de gi lai harau ba de wai ge am de gi wai ge mai sound akan akan mesti tahu kan ya, si kau itu sound like apa sih am jauh jani, si kau macam sing sida angang sing sida kau itu na, yang stress kah na lagi bener kali ini. Okay, kau Manipur kau ini di Mars haiba thasi kau kumai kau ada yang apa thaw ini na thabal song bagi macam lah ani yauk sangi 5 days ki kau sports festival na cuma macam lah ni lehro basu macam lah ni, hari itu macam sigi su stress hari yauk masih cakap pangoi tu bagi yauk zero tu stress na su examination ni stress helan basu orang tu malah. Open question ni wazan NIRANJAN tu sulak sih kari having a stress ki root cause si kari manvi kita hai. Ya Raj aigi point of view da di 10 natraga 12 board se dum set tawraga leigrabni ko kana koi si se face tawdorabni haiba se ko aduna aigi wakhanda di sigi stress se kadai dagi lakke hai matam da student amu bagi ko akoi gi poor planning and preparation dagi tholak prana khalle akoi gi tang ahum gi march natraga akoi gi CBSE tawrani tang 33 swai da akoi gi Manipur gi tawrani je angang loina ma khangdana parents loin khangdana laabani aduna angang sing sida akoi na counsel tawbidana through the whole 12th 11th day horok pasida counseling khara pibidana akoi gi planning je phajan tawbiakpa akoi na hawai akoi gi matam da planning torokpa matam da akoi gi yam academically brilliant oiba schools mayam da di akoi CBSE tharak matam da October swai da loin loithoeba subject se loina ma akoi gi loina ma school lamana takpi pham thokpa je October da loitho matung da October matung di angang je pura loira matung na naira matung ji da October dai na March phau je koi sample paper solve to ba adu pura ready oi mandana haiman gi da angang kap pa yaunai ni sidai he na khangningai lei trabra na pot se aduna ai gi wakhanda di yamna scientific oina planning phajan to bi ba preparation phajan to bi ba aduga timeline chibu kitang respect tora chatpana ko one point ko second point aina haijan ningi sina koi parental pressure khara lei expectations yam chawi parenting gi ko from the children ko aduga one very typical pressure that we keep putting on our children is that koi Manipur di science lo de yadeb Okay. 12 sida science lo dragadi nang je thanadaba science lo dragadi nang doctor engineer oidabadi yaroi haibagi pot amal leibani na I have seen many examples I own life ta ko in front of me angang je science lo ga frustrated oiba angang yam theneba sigumba macha instances isu stress ki cause man yam chong mar moi duni tamo saman oja saman lak chage kari observation oja gi site gi koi stress mase tamo dhanabir ga NIRANJAN ga na koi haibi gi budugi samlap aina mu hajira ke bako ngasai gi stress se mase raj class 10 12 ke dam ta thang gi je bako 10 da thoi ba stress se kari na no zen mun yeng se khon mase class 10 da thokna te mase well before class 10 class angang oin di yam thola stress se build up torok pane koina Manipur school anam bana ko yeng bio class 10 bawdung le school se class 10 the board exams in a quite luba quite chauba board sida ai masi failure ga ai life sida failure dom pura sada hom leitre higher ka duine aduna stressing sai tamogi haiji ba fears fears na cause oira ga ngasai gi NIRANJAN happy pandigi ba parental pressure kitang na yati le jan parental pressure sina kyang lege bu angang ji first division the 80 thaina khoi mutan 1992 di toppers about the 80s hojik puri 90s na ko 90s angang ji ma pa na nang 90 ka dang phange na mana 95 phange haibe adu ki comparison mo le aduna ai di stress si manage to ge hari angang gi expectation ji yam hen thambi da ba adu solution di ko na khoi tanasi ko adu class 11 12 tang sai gi tami ba angang ji sai gi NIRANJAN haibi du maina aina tamningi ba subject tu mama pa na
forcibly tamhan daragadi atupa subject tamhan adum stress to automatically thoye stress frustration loina aina pamjabdi tamdre ima ipa na force tawdana ise medical tamhandore natraga engineering tamhandore habito aduga engineering medical se kanam ta haising sai science lorum tung dangang sina ai engineering tamdore gadi natraga ai mathematics se logge hagadi yari makai biology se lobi roi dongni natra ai doctor roige hagadi maths se lobi roi dongni ani je loksal lakanda neba kitang aina angang de burden yam oil mam ani mak se pat yam kheju khani yam lose lui dana ko ado angang khara di ai doctor wa khodi engineer oige gan khan musle ado very angang mathanda dum stress to pokchare ba dai Okay. It's by design of the whole the way they select the courses, the way they are pressurized by running tuition dam baje tigi nungdang di tum me matam lei trab ne tumak tra ding sai brain tama pan di do brain ji mathanda dum brain tired oil gadi stress cost awre chadre tumak tre aduna fear lo yan janara kan angang je sai pekha hol da changa language mente pekha hol jang wan dharin pekha to thangam de wan dharin Okay, have you? loinba compulsory weba 12 dagi di optional lay Optional my subject like science lo ngura lo ba arts lo ngura lo lay na aduga TN sina compulsory deba ana angka hina da ba do science hina da ba do soidana thadoi aduna mon da yam wab jani aduga su lay jani Tamunin jo sai ta kanam having man. ai point am tak add tawjarake akoi gi manipur gi current scenario da sum yeng biyo ba ko akoi gi matam da akoi se self study ka intorme larik se thammaga kanam tan takpi dana isai tom da yenga ga adom pung ani hum naina ba isai tom da ga larik siga naina ba gi pot ama yorome ba na hawai matam sida huziki matam sida na kamai taw ga de commercialization henkalak taw ira khangdre ko school sing sida takpi ra matung da su amu akoi gi tuition culture yam chauna leiba se so the same education delivery that is happening in school is again repackaged and done again so angang sigi 2 times ayuk ka school ga nungdang ga pura phuzilak pase and angang sina akoi gi kanano ma da depend torok pase for his education si sa choba stress amane ba angang duna ngasi nungdang hayeng mane after 1 month pe khalai hai matam sida tuition ka ba lore bungo nang matom paru hai matam da ma self study gi usage se khang da bani na technique se khang yaw da bani na akoi tuition culture da chum chakra bani na idi adu gi su stress laibra na khalle Okay. Akoi tuition sum lak pagi tuition culture gi habit sina habit osalak padagi yam chaw habit or padagi masi hongdopang am to exam ya berok phawda adu exam ya berok pasida coaching classes lower padi higher dana exam ya berok pasida ko mock test ni have ne special koi important people coaching class ne wo have ne matang thonar padi division ga era peer pressure hai tare ma pa na pressure pi draga su peer sing loi tongnar mina ai gi mana ba sing loi yaw gra ai thanang ya hore it means I am going to fail the exam hai ba gi wakan chong na lakpa madu se am chong pressure mom do male za tham se lakte uja khuji anda koi mars tha je koi lai harau ba dagi yaukchang amadi yaukchang gi festival si dana thana ko yam chaw ba ko gi chahi manga gi election su lai duri maram election se lorga ne ko pekha yam ba taw du si manipur board ki di yam chaw ba he na chaw pressure am su hap to re tare kari habi ningi size da masi akhoi gi leiru bajinu upai leitre ko aidi parikha ju mayam gi wona mars ta bani ko adai kumai phiong ju mars ni adai kumai phiong ju khara gi henjal lidina khoina akhoi di khara henjin ba chanai dina ado masina maram oidana akhoi miyam su si gyan khara ta phai khale lai haro bai si lai gi thorom to bani aidi loudspeaker si nadra ju ya ba ada akhoi gi lai haro mayam ma sinari si yam sathina ho bo horna sang ba se si mai kai mari si da ani ni loi pan doine ba yam sang ta na ba ko aduga mai kumai ju nungdang wara su me kalak toine ba kaim kan da ya ma pung amagi matung ak tane ko lairoi numit di nongan bo ni na tra sida phajana ingna angang larik pajaba amadadi disturb yam hen taw rajane masi miyam na khara gyan tabiu phain khale adai yoksang ji basically yoksang ji di mai nungdin na mu sports ki law khong le na nangai di khara torom den tra nungdang na thabal chongbu gi mu le dana adai yum da ju mu holy gi mu thin mu lak toi ne ba ana swaina pura ta kumai phiong ji na maram moi dana ngang sing da ka hena disturb to bujane ada hoi magi masagi phireb logjab ngamba self confidence wang ba farm determination wang ba guardian jing na ka hena care lo ba ngang di to some extent khara budi phare ko aduga maximum da di 10% khatne ba ko 90% di floating da leidoi ne ba moi myam jing du gi di leiram draga di khara na phagalam ba ya ba ngang sing do hen paudram ni na unfair min sin ningai gi tendency leiba ade kari gumba man toraga pass to ge khan ba po sing ji am lan ba ji ju
siga mari yam song le ne khale okay adu matang sai sida akoi oja ahum na su yam phajaba point thambiri akoi mama pa oiba sing na su masi realize to matam oire coaching culture da ka hena lupsan badagi angang sing da ka hen ba pressure lak ba ko pa lei hare adu masi khangna mama pa sing su loina mak macha sing chi coaching center ta loi thai hojik su mock test ta kai da loina thai masi tha dra ga di ai ngang se pass to bunga maroi habagi wakhalo na dra ma yam phangoi habagi aki base loi lei nei aduna aina just saman da hangjani si ozagi sa orga su ozagi case yor kum matam dadi ozana yam phajana koi television studio da masi to roi dabni hai roga su isagi case la kan dari cha zung tharak tu ni ada dari kamai sendok bi kari hai bi ni masi adu dei da dissect to bi yari se koi da sagi mama ampa khara di sagi kumai phiong se yaur so nang chanaur so thaban jong so hai du ne ba plus halaga nangi kotharaga nangi papum thokpa pungum da paw hai du ne ba yam strict mama pa nang chapu shya roi hai thing du ne ba adu di ma do as ai thing ye na thing bagi mo da retaliate tork pa ai like pa ro di segar ga du ne ba adu ngasai gi point si mama pa ba da khoni yeng ba yai se makhan ani thong khai do yai lai hai ba mama pa hai se ko educated adu lai hai ta ban hai se hai ta ba city yam na adu ne hai ta bagi sti myam gi societal pressure myam ma ta ba me मैम चने नंग चलो है कदुने लाई है बिजनेस वो सही है लाई है भाई तमने खादो जके मैं तारी अनि जी अंगांग ट्रीटमेंट सेम खेने अदा मॉक टेस्ट तौरिबा मैम सी कदाई भो योंना खोई मसिना खोई इचाज द काना बा फंगे हाबी रियल केनो दो मेजरमेंट दो अदु खंबी तारगदी मॉक टेस्ट गाइस दे खोई स्कूल द ngasai निरंजन पन बयम ले स्कूल खरादी मोगी नवंबर दिसंबर द मोनि तो द पेखा से आई साम निंसिंग आई अदुगी पेखा दना मेना aingon da line thoki board taki lugra board ne hala chang men line le ado si mama pa ne khangbir ga di mock test is not required ado between January February March sitting asagi self study revision aduga planning to write agi kamaina hayeng pekhana hala kana kamaina I kamai easy ge how to write idong ne ba how da tension ka da I pa ba loi de na khal le ga di ado ne sai jo thaban ju ban jung tho ira kumai me le yaw bi ro aduga ma gi no ma gi revision tok de pung mari da chap chana matam ma ingdara ko matam le da na ko early hours ta tawra ga ne adum hona matam da ai ya dan okay adu bigger question hai bata re ngasai gi tuition culture si manipur da leiba cham da 99% parents sing sina masi masi loi lobsan base phate ha base loi khangna re mathau ta ba khwai de gi weakest area da isa sana coaching yaw na ba tuition yaw bu madi pai na tra ka satra duma magi subject se sonja tar ga de chalan ba phai ha ne adu hauji ki di khwai de gi phaba top student du su coaching yaw da ba yade aduna mama pa sing da su lari hai ta ba jati hai ba nga tani hai ta ba jing du di moi de khara bu phari moi kam de wai de tuition to ju hai de tong no jo hai di sam sam yam phai hai tar moi de free de tha do angang do to to je seno na lari yam na hai ba mama pa sing ne macha sing je strictly masi surveillance to raga ha coaching center ga tha na lo na thin na like pa na bon beta pisan na to ri se aduna khangna to bani na masi da khoina sida discussion to raga su hai s no hai ri am da khoi le khang ma ta ni hai bi posting asi yengi ba khoi gi impact news ki viewers sing loin khan bi rongni matang sida kari hai bi ningi akoi se khangna dum taw do ya da bra masi karai phau ba to khum tok te kita hai bi masi ras ke no ne khoi taseng badi tuition ne je khoi khangte khoi matum khangte ba aduna thaina gi mi sing sina self study jang wang bani logic sam wang okay self study yaw dra ba khunai du logic lai roi dam ne logic later ba khunai du thinking society ni hojikan angang je khoi jam pakhali ba IS pangai ga na toroga thabak ka toroga ne mai lu hong je ma ba da hang do ba ima ai nupi thi bi yar bra ga ai di magi logic si suri lecture ba hang dra di quarter di haina da ba dong na ko angang class 10 tam bangang du mama na sa ili ba adu le kai da thokte de khangna chana ba leite engon da hang dra di kai muk toroi ga mo yam harau je ba ada angang du pumak mangam ne ba ai di logic yaw dram ne ba ada aina si da thamning se ras masi culture se cry de hogi da khoi gi foreigner sugi satra ki togi the class am thina miss togi bu adagi di class tu kupkhatna bai dana tuition togi bu dagi adumai chatpa jingsi da parikha phaja na pass tor pagi por mo ugre ba adu dagi thajabam thamaga sum hogi bu de konang di culture mo ne lakhre ba sida yam lu ri school apa ban hen tuition togi ba school apa bai jo ja pha lem ne ada sahi du gi mong da moi lesson plan to matam cha loi gram ne adu amuan amu hariba same oja ji da mu tuition to doine ba pesa ji chong lorga pesa ji ju angang class 8 poki mabang sin lising amane ba 8 ki matung je 12 pok je sin lising om na tramari ne ba adu na di anga mana tham de lising om mo mai subject me am nu tamak pa de imu angang ani hung ga leijaba 10 ju tamba 8 ju tamba 12 ju thaga da ba leijaba ma pa jing di ain khan da
yam waram ne kala na jo sen yam cha ba jane thabak to bojing sina paisa ga charai ji jo siga mari yam le Education system sina wai na. adagi di adagi government school ji jo mu yeng se ba haugi be school du da khoi angang amu pass to ngam dab 73 ne school hum drom do ji angang amu pass to dram ne metric ta government school jai je ozang to lob song song charim ne ba ada moina laik tak pasi su haibadi hai ne moi je private ki na to lob khitang pi ra yam phasan laik ta idana si ju kari no khoi yeng mum change ba si yeng badi am nungai bam tholai si su mama pa jing sina su khar khar phaba angang sing se phajana boy lai ga daba de phiron phasan set pi ga daba yam yeng jing ga daba sina private loi chalang ga de ba ado ai sa jing si de khoi ki kai ta re pambi yum tha jali sing suai chai da mai yan bri ya do lai ba yeng ga ba ki mong da phau hun jin mai tai tu da government school loi thang re ba oja jing jin phane am honor su ngam de ne ba si lai ba train se ana si me am ji loi yeng kan da sum government school da gi soirak pa ma ma ada angang jing da lai ba frustration lai ba khot pa oxygen pa ma ma ada gi moi ga muk tinaga draina private school ngal tinu ya ponte do government school da lai ba ma na jim no na ba yauri dinner pa kholak pa tor pa di mang adra gai su kholak pa adai di section na bona pa di yum da tham di ade do adai di nam dana mo masidi ayuk ta si thadok pa ada to ba du to boina to bu de gi sum lak na culture ma lak na ngasi di angang sing mindset ne moi gi attitude beliefs emotions da ko hold this moi kari khalaga da tuition etc di parikha pass to do malak treba adai mama pa tai khang hai jada ba mayai ol ba mi yam handaba thak ki da leba su moi su khanjare ba asuk yamna hei singa ba lai lai su fajan tammi ba imung sina bo no nga de numi ta bo thindong thi jing coaching chalaga ai gi sa kai sunata ba jidi taw lo dra di farak ta ga dra no moi jo dum tawre ba aduna paisa ka ji paklau da launari ba laknari ba hurali ba ma wa ji masi hun ngam na ba tor mo ju yain khale Okay, khoi Manipur society sida belief system ama yam chong na sandore habne sigi belief system si kokta thamoi da cha manung da pan chang re mar maduna akhoi da aki ba thaja ba amle coaching system tuition system sida aduna at the same time apha school da thaba gi su for example government school ngasa ozana tapi ba khoi 70 plus school sida ama phok pass to ngam di habani high level school sing da su apha ba satra se adum tholok ba jani adubo class 3 4 5 yor padai di ma khoi ma sa da su natra mama pa da su ai sa si lai khara phaina ma je khara phaba school da thado ki je habagi wakhalam jule maduna su pressure se tam tam sam dong mali adu amu apha school sing se mo haina matam da apha su phata ba su hai tare aya ambe school sing se they focus more on the uniform not on the education habi waphum su lai ojan nen jang kai bini I mean, education is yamna noble oiba pot amani ko society gi angang sing build up torok pani but at the same time pot se sustain tawnana ba and some people have also have realized that kama hai tare sigi school gi tawbase akoi gi I mean it's a known fact that also like akoi money su dum business oina dum thoi haibase ko aduna moi gi tat tongana akoi gi branding gi tawjaba khochaba su arambe ai but at the same time it could be also a revenue generation mane source I mean line ama ojaram basu ai ko adu ai gi wakhanda di moi se adum kama hai tare I think good schools akoi good schools hairibni na education da su tum pharam gane na khanjai ai gi wakhanda di ko ai adu advaino ata lawsal mina dum obviously hoi phabagi pot tu di dum thole adum adi ko okay ata lawsal mina loi phare aduga akoi gi phatta school sing hai ga dran traga khara sotha uba sing tena sotha uba mahiro sing atang ya horabni na aduga coaching su ningthi nong tok da targadi masi totally flop chal pai mong ni adu tuition tawra khanda da akoi masi superior ogani pass ogani habi dudi aran bu wakhal ogani samna sum yeng jama tam da khoi film da ga su over asing mar su khoi pharmaceutical company mayam na khoi virus is sandoga madu gi hidak se sunga ga hidak yon bu gi policy do manipur da khoi mayam da fear psychosis ma tuition tawdra ga de coaching tawdra ga di khoi mai paro habi gi fear psychosis se kananom na pharmaceutical company go mama na masi sunga ga hidak sabiyo male on the no grant project break matung da oja hum da mo hanjar ke break ta hanjar ke impact instrument ta done bi Yumanung ge application gi mapung phaba solution pir ba DuraSign G6 seasonabio DuraSign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni DuraSign liner gi khudong chaba sing di Yumanung ge matsung mapan ge application gi khwai gi yang ba phanglang kup na ba yan thaba siling amasung phaklang khaidok na ba gi rai lai ba solution pi panel sing ado phai ba ma di chap yung ga mai ka install to ba yai DuraSign Tata Blue Scope Steel
secrets of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Yung manunggi application ki mapung faba solution pir ba DuraSign G66 sijinabiyu. DuraSign asi Tata BlueScope Steel Limited ki flagship retail brand ni. DuraSign liner ki khudong chaba sing di yung manunggi amasung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidoknaba gi irai lai ba solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yung ba mai kai install to ba yai. DuraSign Tata BlueScope Steel. Welcome back. Atong nangbirapasi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam. Manung Hutna tangasi khana jarmiba si lagliba metric ki parikha madi class 12 ki exam sing asigi mangoi na haibatare mahirui sing da lairiba exam phobia natraga stress si karamna manage tagodage time karamna manage tagodage natraga motivation se karai di laga isana isagi self study tagodage hairiba stress mayam hairiba charang na ba mayam si minimize tagodage haibi matang dani matangi question si ai ओजा धन बेदगी दम हौजरगे ओजा कोगी सेल्फ स्टडी से हम मथक थाई कोचिंग द लोई डिपेंड तोरगति प्रेशर से हेना सु बिल्ड तोरगने हैबने तो सेल्फ स्टडी से हैना बता कोगी स्टूडेंट प्लस कोगी स्टडीिंग स्टूडेंट प्लस स्टडी मसे पुंजल लगा कोगी स्टूडेंट प्लस डाइंग है बा स्टूडेंट प्लस डाइंग अनि जो पुंजल लगा स्टडीिंग ता है अरे लाइक पाव से हम वाब हद पृथ्वी तक फायदे की वाब महिरोई सिंह है तारे लाइक पाव से ओरम दंग माले तो पात दिया तब नहीं खरा दी तुम पारे तो खाना खाना पाव ngam दबसु मैम यावरी मतंग से सेल्फ मोटिव कांस्टेंट मोटिवेशन है तारे लाइक से पानिंग दबगे म सुसंगम दंग माली करी हैबन सेल्फ स्टडी से करमाइना ला राज के रोने अखोई सेल्फ स्टडी से अमरुए या मरुए दी अखोइना अंगाव ने दको अखोइदा अखोई गोजा अहन थांगेबा नंगी अहन बोजा कनानो खोई खंगदा इमा इपानी गा मोइना होय होय अदमाय लोय हाइनबनी गा अदगी कनाबो लाई नि गा हाबसु को कनाबो जादि लाई हादि अब साउ जो को लाई लै लै ते खनेबनी ने अदा उजासिन हारपसे टीचर डे नुमिसे नंगना सान तुम तोजो लाल बोलम लेरा चासलो फ्रुइट पाम लिसलो अदुगा टीचर डे तोयना हाइबदी आइजे अनि सुइमो हाइसको मपान गे एमा मनुंग गे एमा मनुंग गे कॉन्साइंस आइजे आई अनि जी वारी साबसने बा लॉजिक आइस आइना कइगोम तोंदाइदा हंगिदना आइन तोदोय थौसि फावर फत्रवा मादि ओलोइस अचुम गा थाइनेबा नंग तोजि फत्तमनी गा अखोइना तबसमय वादनेबा पैसा हुरांगे सु हुरांगन होय फत्ते गारा अदे इमा देना हिंजांग योनजबे इमा दा एडिडास के लिसिंग तरुक पिबो खोंगुम लेयोन हाबिस मादि यादेबा ए तौनुदा इमा हिंजांग योन बिजन कइनो तौनुदा गा हाइबनेबा अदे मान एस आई हायर ने हाइबो वानेबा दैट मींस महुर कथके गा हाइसे खलक्त्रबनेबा आई इमा हिंजांग योन बिजना आई एडिडास खोंग लेबा होना दे से खंगक्त्रबनेबा सिगे जी ngसागी सेल्फ स्टडी सुम तोक लॉजिक से वालकपनेबा अदुना मनुंग द यारिबा आइदुगा मपान गे आइगा अनिसिना वारी सार सार स्टडी तो दुने सेल्फ स्टडी है कुदा मोन वॉसवर्क के सेरिंग को अंगा वदा 9 द तमेबा सी ड्वेल अमाउंट अनटू द लोइस आई खलेबा करिगिनो वॉसवर्क सिना इबा सेरिंग जी तामना तामना द ई लेजे मयाम दगे आइसोलेट तोर तोर लेजे खंगिंग बन एबा इसे को लाइक द हंगी यावदे अमद हंगी यावदे इंग्लिश त याम हाइबो जे स्कूल इन आरम ले माय मनाक सला हंगे असमाना दोरोथी काइना की मसन काइना की बगी अदगी नांदी काय अस्माय पादर लिथरगा को मस्माय तो दना वो शॉर्ट की सरेंग मयाम जे आइसोलेट ओइबा पोट स्माय लाई खोली हाय पसिदा होजिबो खंगेबा अद होजिका गांग जे वो शॉर्ट कनानो हंगरोइबा मार खंद्रमनिना देस बापू होरनेबा आइदी वजाना जो फज फजना कंप्यूटर नम थोपि उदिस मावरा पुरगा परीक्षादा दाव यादा साला हंगजेला दि गोल्ड मेडल फंगदोइने अन सेल्फ स्टडी जे उदाजिन जु याम फजना ताकबिरबा पोदमनी क्लास अमदा ताइसि लोइ ताबनेबा ममा पासिनसु माय क्लास तोरुबसिंग दु मयुम द हलागा करी करी वाली खोली यंगसिन बिरगा मसाजि वाखल याम खलन बसे
ada angka si mayam yeng biu ko class 10 hoisnu 12 hoisnu angka si na wai dia khoi na ngaling da angka phelo am taw dia khoi di angka si 12 ki da ai sai guding ki 10 zu ade 12 zu confidence a to po yaw jari ne ba anga ka da phelo re ba angka si angka phelo re bai si logic layak ta ne ana masi parents na khangbi ga da ba ji ko angang singsida self study to hon masiam maru hoy Japan gi yam nungai ji one of the most educated countries in the world haizer zu class 10 yora di Japan da like tamu kanam ya di but magi main power mon da yor human resource labuk da sinsang da utilize to ge pakhang khale ni sabi khale loi chakra ne ba but sahi mok drop on serious mok drop like pa su le po tin tam hu ba angang do mi jing do Japan da leiba mi loina bak PhD ko sap mane mogi lomi ma selak ba university da wang han kan da khoi professor jing ngau ne ba ada khoi gina IS phang di no ala khabar pa roi ba okay IS phang ni nam pa ne ba astum da sa pa da pa ne ba ko ek phau ginu min ai join ek to ginu mi to no am di khabar pa roi ba khabar pa roi ba ko that means akhoi da self study gi khangning ba gi acquire tongning ba gi ai ji punsi je thiri ngai phadoi ni ko kai je satra gi khwai di my bundle duties di anuba information me am acquire to buduni anuba information sing gi correct perception knowledge size aran badu di illusion oi ko aran ba yam hapa ngang du ni ma pa na pa jam bi dunia khoi gi inferiority complex lai je aduga achumba me am paw loge na khalaga knowledge tan gi khanma mi di sahi mok drop on serious mok drop like pa ne ba okay se self study ga mariam le ne ba maram di ma gi self study to ba khangning ba sum langtang na pa do more and more research never in any front ka adugi langtak na thirak pa kholak pai parak pa sida yam mathik sagale maximum competent ogale ba ada khoi gi di pandam ma yawarga like tam ma tok toy ba adu ek phang ga tok pa dong tok ba okay khang ma pok ta ba pandam jek phang baga makhata ni khang to ba ade student war maga makhata na learner oning da bagi hai tare pumang mang bagi ha ado matang sidai oja saman dalak chage khoi self study si amna mathok tai ha bani self study sina probably one of the khoi keystone ram dok male khoi ngasai khana jari ba khoi stress laiba natraga masi reduce to ge hai tare ga self study si yam tawning isa da confidence edum laktong male kari having self study sina kadai phau ba khoi stress management sida natraga stress reduction sida natraga time management da natraga khoi ke tare khoi study management hai tare preparation sida kadai phau ba masi role play to bu ai khoi no doubt coaching gi su yamna phaba contribution di leiri adubu masi gi atopa implications mayam yengroga di coaching sida mayam na kitang khoi pejoratively haina ba wakatani otherwise coaching tori su yam phaba jani na tardi coaching gi maram da phatam nga da haira men ngasi so haira ani jasa man dak habi coaching mock test mayam na piri sidi maybe ai gi thadoi pe khadoi technique maybe ko okay as technique so my question hangi adu trial and error aina pare si achum malmin da pare bra kano ne pa to chum ba yeng be wane tamo to na habi same point ne pa like se pa ma tam da enjoy to ra pa enjoy to ra ngasai gi aina pare se khang na pa do akhoi ina pra memorize to ne ada holo loi memorize to ga question ji makan memorize to ga yeng kana pe khada hang ko si tara mong da ani hang to ne ba ani je kar ma khang da ma ani dang ni pa ya dren loi pa pha do tara mong do pha na honor ko di pressure build to re stress to adagi time su lecture na ma tuition chalina hai to han khang dra in khang pa do masana self study tawra di masagi self note sema kani si amar oi aina ai isamok su ningsing e ozana pirak pa note myam se ai isagi note am semjai sigi isagi note ne bang sai you can really connect to ba am lai se mam di si aini igi bane ba ado si aina ai charging kana da hojik California like ta matam da moi di every week ai charge class 2 se class 2 ka da ngai ni ko moi general writing se hafta am da ni rak ne adama paragraph sang ba se ma dum ngasi kai dor vacation la se ma vacation gi general se every other day idu ne ba sigi general writing se help tor se heng sa gi pariba like say in isa on kanota terms thokjab du ne adu prakhang re application hai tar adu father suka ka ore dam ne tamoda mi sai bi amchume amuk phajana khangi bas mauta na aina khangram ne ba adu suka ka ore adu na ngasai gi parikha da any technique any question la godan da ai gi own way da khumanga mane ba adu nu khoi phajdu ne mamdi kanota gi like ma note bam ne haina bole ni exam ni sum khop sum ko khana bam la ko da atobam la ko dam hai phajo hena mark phangi hai se adu du ne ba adu matang sida oda niranjan lak chage hojiki isagi oiba khu analytical point of view isan understand toroga irak padu madu ni am phajai si madu iu hai bne adu khoi hojik leriba manipur gi education system sira till class 9 have tare class 9 from nursery then class 9 phau bse khoi gi annual exam gi horomdai sida school section loina hang kadam sing loi pithoe makhoi da pithoga prekha thab gi haina bise loi lerabni na aduga plus
ओजाना पीरे बतो एज इट इज इधरगदी ओजा सिंह सु मार्क फजन पीदे मरम से ओजा सिंह मार्किंग हदि पालै बतो तन्ना सातो सिनो माना मागी स्टाइल दि जरक तारगदी मदु पारना करेक्शन तोले बतो मत मांगने न पीदे गिर खंगदे एवरी स्कूल आयाम बदा ओजा सिंह पीरी बा एज इट इज मसी मगप तोरगा चिंफा पुरगा इधरगदी मार्क पीदे गी मोंग सु लेबनिना अरगा मार्क पी तारगा सु ngsaigi पिथोगा पैखा तोरबनिना मखोय द सेल्फ स्टडी की से चांग लाइना lehendabgi mami su tai kari habani ojagi kari observation Raj, at the outset ko horpada dom bai haijage hujiki somna panbiri ba khoi questions pithoktana answers ready made pithoktana angang sing sibu dum exams matam da adumak idragadi phajade haiba sigi concept se si yam phajadaba concept ne haitare anga it kills the angang sigi creativity koi heart paneba number 1 da adu gai self study gi topic to ingon da yamna interest yaujaba haiba tare ko adu da aina khumjarak to isina kitang philosophical way da khumjarake adu प्रमाण से यावनो खुमजरके को philosophically दा कोई मयाम सो कोई viewers अदे parents में आम सो तुम खंगने लाइरे बने कोई स्वामी विवेकानंद से यामना well regarded youth की icon ने हाइबा अमको मागी यामना favorite quote अमले which is one of my favorite को माना हाइबा English ता education को is the manifestation of perfection already in man maiteron da haibada di mioi khuding mak perfect oiba manung da aduga education hai sidi kaim nate mapan dagi kenoma la amaga phat launa akoi gi minghen da ipun da bado adu da kananom khone kitang nan thuam bado aduni adi matung da langkhal lak bado already isa da langaga leiraba pot ne ba education la ngak tang gi neiram bai wa ne aduna perfection se already yaure haibani now coming back to self study ai praman yauna haijage ba da akoi je kedau degi adum langdana lege se da ai tamu isa gi praman ma wena haijage ba ko ai je central school tamame class 4 ba 4 da Manipur da tamam ba sida yam phajana dum perform torame but aina perform phajana toram ba se aina Ramakrishna mission Devghar Jharkhand gi de chang matam sida ai je class 5 gi yanan ba terminal examination tha matam se ai angang mangak da jingna thole okay I failed in most of the subject khudimok I fail warak ada aina central school da khara hero oirami duga hojikna zero khalai jiga ayo da thawai am nungai kidab do aina kari no sineba aina kadai da soirage sineba ada moigi akhoi high school sida khoi tawbase angang se ayuk su nungdang su self study gi atmosphere ma fazana build up taweba ayuk ta pung ani makhai nungdang da pung ani makhai oina ye leiba ya pontre leiru badasu amaduna khumoi do imana baduna wari sana ninga so adana board churabni na pungani makhai do so mai gi physics like duga sum phamabni na so aina leitho so na lerak pugum bo jana ko ada sai sum leiramni na sum larik ka wari sana ba matang am yauksle pai lerak ta badagi larik ka self study toropa ada aina sida aina moina sigi taw haibni na aina magi bots aina amkhak fazana follow tawjabane aina class 5 ki sida aina ayuk dang khangdana ozagi mateng lawdana like se pa bane next terminal examination da di ai gi performance se akoi gi top 5-7 da changakpa from failure adu da aina ngakki bane oh si or result or isa itom da honaraga di pot se thole have gi se and time and again I have tried it and it is a proven formula and I the parents saying adagi akoi gi schools wherever su adagi societies so hygienic ko that self study haibase yamna powerful oiba tool ni aduga mit ushalaga isa na ungtang manung da ai se karinu haibase God has given us a lot of power adu ungtang explore tause na I suggest isa to perfection se yaujere masigi mangan je kapthok ki haibagi education se lahan be otane ha oja habiu hoi parikha gi si yeng basita ko hoi gi se critically examine communalism in India hange ko aduga same question da critically examine communism in India aram ju yawo angang je communism je loi iram bane aduga angang kharadi communalism je bhai iram Manipur da 19 kana dagi 92 dagi naga kuki to ko pa bhai iba oja jing jin communism je marks loi pi le ro communalism is the pi dre konang da scrutiny to kana de communalism ibis ma yam jam am dre iri bangang juna khoi thodo wa to je bhajan to iram se self study ga hojiki khena je adune mai si yam thina maru ga jan da yam maru ga jan okay lo chalak pasida khoi ngasagi stress management sida haidare matam sem lai chalak tare oja samand lak chage khoi stress si reduce to ngia target self stress in yam chauba role ma play tawri atai kari stress si exam gi phobia stress kitang reduce to ya eliminate to ya kari tips and tricks kara habi tricks se kanoni stress to causes to ai causes haijar ke ko angang duna hauda thoi bak stress to magi ai class 10 da na target 12 da magam hangudra ai zeta ai life se pra fail ore na khan ba to that's yam thin lan gre ko maram di madu di haudang ai di ba life se adu mama poi bising na angang du na tongni po tu tongni ba magi line du kari no khang da bi da
ꯈꯪꯕꯤꯗꯕꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯍꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯆꯥꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯏꯆꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯅꯪꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 10 11 12 ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯂꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯁꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯤꯅꯦꯖ ꯂꯥꯏꯐ ꯆꯪꯉꯛꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯔꯃꯣꯅꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯂꯩꯔꯝꯃꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯅꯔꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯦꯌꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯨ ꯊꯥꯃꯨꯛꯇ ꯉꯥꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯦꯌꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯇꯛꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯇ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯨꯝꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯕꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯠꯄꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯜꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯅ ꯇꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯈꯥ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗ ꯇꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯈꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯥꯟꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯅꯪ ꯄꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯃꯥꯔꯛꯁꯦꯀꯣ 90%ꯗꯨꯒ 99 ꯆꯠꯄꯗꯨꯒꯅꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯊꯥꯕꯨ ꯊꯥꯔꯣ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯊꯥꯕु ꯊꯥꯔꯣꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ like hoi medical the top ani duna sit kano afaba khara phangba phangda bhawani ko medical the once khallagadi chamane ba engineering the once khallagadi hoi ai computer phangbe line khara phangbe adu ko adu anambanadi almost towards the end everything moi merge tawnar kane ba life se ko aduna angang sida ngasai gi magi motivation ji am pibi ba aduga mama pa sing yamna care lo biraga as ngasai tamona hobda ma habi gi interview gi se ko khalak trasu ya ba mi duna hena phasan gumma me do si amarune an pekha se ai failure yan thabudi adudi thaning de ko adu regasu ngasai 90 99 phangdri yaro en thaning de aidi ko ai na ngamba ga ido tharamba aduga like to khangna pabiraga ne magi life da magi career da path chathani ai okay apamba career da masana adum choose to holo have ni mathang sida election gi je khoi uja ngasai jo haija khiba khoi gi march ta si election su leisale election haidok pasung lere adigi swearing in ceremony adi march ma pura kumhai phiong amadi election haitare democracy gi khwai digi chaw festival ne hainari ba election su lere atoppa ko yausang gi manipur gi khwai chaw festival haitare min mangani non stop extravagant janil tawduise thabal songbo kariyo adu mayam si sacrifice taru mayam si like paduni adubu masi mayam si nilkhong mayam si gi marakta kari tawraga ai handaki exam si prekha thasige थानब मैम है स्टूडेंट सिंह ओजा की साइड की नील खोंब मैम हरा तयाम मरक करी करी तब याय थाबल सोंब चप मथौ ताब्रा ना चत्रगसु याब्रा चलगसु पैखासी फजन थाब याबजाला मैम है थाब चोंचगदे पैखासे पास तो ngमरो नत्र मजु ngauसना बांगानी गाय खनरिबा करी हाबिनि ओजा मतंग सिदा राज केनुने होय मसिदबुदि खननिङा लेतेदा आइदि अइना युंगना पारगे न खनग्रदि लांगा लाइक पाबा हिनदना इसै थारा पाबजु यावइदना ओके अदुना आइजु कथिन लाइक पारेबा होल द केरियर दुकान फमा तोरपनिना अदा आइ लांग हिन दे लाइक पाबसे अदुना आइ तौगे न खनग्रदि तापोते द कैम्बो अदुगिदि खननिङा लेतेदा अनि सुबदा मा हाइनिंगबना ममा पाजिंसिना मार्क ता हाइदबसे ओके फजनदा पाउ लोइनबो खंगु फेलर जु हाय लोरे ओके खंगबजने बेन मरु from the very beginning ai angang sing da ai mai ki toreba loi pau phajana khangun uti lai pau loi khangun loi khai hai na phelo su yare okay phajin la sing da ka wade masa dum la ni phajin loi pha ba ga du da adum tension di lete na esa koi wa de dum hai ne khang loi khang loi khang na ma phone phone to ga na khala ga dak phang do rak pudu ne phatra do to ada ya maru ri ra so si da khwai da ki lu rai se mama na boy na phunar eba mapa se mapang pa se mai macha na tara de ai mai mamang da sappa moi ga na moi masim ne to khana re ba ada moi masim ne to khana ba yaw ne ai dia bhajan khang ba se khana ba de hen to rak na ko ne da ba yaw ba ai isa na thar ta ne khala ma ga mai macha na second tar ga ai na 8 lai ga na ai ba ba thok no ma ba ga phu da na ada macha thori yan si da wa te si bo ge thak te yaw gre ba aduna say special request ko humble request to the parents ko moi yaringe angang singsidane yam nungai hanba thama jong du pubiyo ai purakhi ba isa pa ai di 12 ki lai kan ba da baba ai ngasi thama jong sani ai nang khangna ba du gi song do ra mani lao thin ge lao thile nang pung kya bok song ni trama thoibo okay trama thoibo sange pore like si tum ding de pyam pa hore ba video din ya magi sai du mine paira mane na thawan chong mugi makko du like pa sang oi nonga laga mama na bana mu ngara din nang sai du nang maman mi top na nei gram na tham like pa ya okay stress is only hanjal tu ne he na lai ne ba parents na ko loi khangbi ga dam ne ba asum ne ai se ai ko tore ado yamna mahi yan ba imung ne joining ba ai sajin sem ko matum da ko okay ado loi to biu adagidi yam he na kano to bi ganu parikha chalam da lai tin ga to da duk ka to da so or go hon da so yam to bi da ba ya nga thong ba pi da ju ya ba e hore hala chau chau chau
Lorena. Chahi chupa hono hodraga. Naga jingrang dei lekhaladra masida to anang de amna kihan mudo. Okay. Simtang di thadok pi baduga prajana june magi live hora ju thawal bu chung ju makhon je. Loudspeaker to da lapak tu katang tara lore dana ko. Si ji khara khoi gyan taminom changi. Okay. Gyan taminom changi aduga khoi ma pa gi site su macha sing sida yam henna pressure pisan bagi mahuta makhoi na pami budu karino khangdok piraga makhoi hen encourage to motivate to basini time to time to na mathau tari basi matang choi sida hai bi oja khoi gi punsi sida ai gi matam dugi lariba myam du value sharing to ba sharing to dana sakki buja apote ba hanura ka tham junga apote ba masa pakang le sabi 10 12 tam no mo songon ba kai sukai de idi please songon biyo okay thabal chong ba chatta basina examination stress wangkhat bagi yam chaw maram oini maraduna choning angang sing duri chong halu encourage to bagi wana tabi masi magi stage tu kita kum thokpa na targa makhogi apamani mathang se ina lakchani si ojani ranjanda koi haina ba lai koi gi luck mayam se luck te depend on ma hero yam lai haitare like pa hodra bani na targa pa ban hodra bani na haitare luck te depend torga handa kisi lai nai pass to hon bibu resino haiba ato luck is for lazy people hainai and success is for those who are hard workers yam kan hono missing idong tari success is hoide haine matang sita kari habi ningi exam su naksale karamai torga handa ki exam se success from the success habi gi wakalon dai tare how to be a successful student this time not a lucky student hojik se koi gi matam su yam laisal latram ni na thamu gumba kitang ngaisale paba ya basu mayam na paramani na su khanjai ko preparation sida aduga last moment ki khoi gi panic to ba adagi stress yam lobagi ke su darkar ta de na khali pagraba khara do du phajana khatang pabiraga akhoi gi phajana dum bibi gi ba mayam khoi gi mane ojam yam su haibi gi ba ko speakers mayam su haibi gi ba do adu supplement to boina phajana harau harau na nungai na khangna dum bibi gi ba marks ki di ke su worry to wi da ba ai gi tabhum thokpa duty larik पाफम तोप खंगम तोपदो अदु हराव हरावना पिथु अमगने अखोगी फजना चाबा मतम नाइना तुम्बा अदुगा स्ट्रेस से कितन कम होइना नबा मे बी आईगी फेवरेट गेम गुम्बा वॉक गुम्बा खतन चथोकबा स्ट्रेस से कितन रिलीज तौना नबा अदुगा याम क्रिटिकल ओइस लगन उ थाबन जोंग तारे ओके अदुगा याम मरो ओइबा पोइना मा एग्जाम से लोयर मतुंग थार होजि फाउगी दी अखोगी स्ट्रेस से करम मैनेज तौगदगे स्टडी करम तौगदगे है मतंग सिदा पनाम ओजाम याम फजा फजा पोइना याम थंबिरे अदुबु याम मरो ओरिबा मदि कनाम तसु खोई परीक्षा से फेल ओनिंग मनते लाइक पाहौबा छात्र सु फेल ओनिंग दे पाहौदबसु ओनिंग दे लोइना माइ पाने मुंगा तनी अदुबु लाइबक थिबा महिरोय खरदे अदुमक यावगदोरिबनी लाइबक थिबा महिरोय सिंग असिगी दमकता हाइतारे पोस्ट एग्जाम परीक्षा हाइदो मतुंग द मखोइगे दमकता ओजा की साइट तगी करी वाखल द करी फोकस तौगदबा करम नै फेल ओरे हाइदना डेविएट तौबगी महता इसाने इसाबु डिजेक्टेड फील तौबगी महता करी तौम तौबगे हेबसे मतंग मतंग राउंड अमोय लाक्चगे फाइनल राउंड ओइना ओजा समानदि हौजरग असनसे अदुगी पॉइंट से मोना हजिक तामन तंतन थमिरो जा अदु अन से हल्लमन गिने मी मसादी फर्स्ट पोजीशन लाखरे खबर द ममिंग यावरे नंग दि फेल ओरे हाइबगुम अदुने हल्लमन यामना मोय द पीबी को अदु अंगसाय अंगांग मसासना जो सागी मागी स्कूल दुदा ममानबसिंग दा लेमक अखोगी आइजे फेल ओरगे इमानमना चही मा हानग्रने हाइबगी मोंदा हानग्रे हाइबी यामना मोंदा नुंगांग बा नुंगाइ तब याम फावइबा को अन सिगी प्रेशर जे आई इसामकसु थेंगनाजगी मतमदा 12 ओरे कांदा इंगोंदा चही मा मांगी बिदुमदा अदु सिगी स्ट्रेस से आई मेंटोरिंग career counseling yam da ka leisi matam da ana school da moi gi id satra ahiba sing da mana piraga moi da kano to di function to mo to ko fellow sing da ko khat pi redana you still have one more year to prepare na fazana ko moi da tak piraga moi da regular classes ga pi raga ko pekha me da help to piraga mayam jangdal society mayam jangdal mama pa society friends and school mayam se puminarga moi se mathang se hida kamaina karamba technique taraga and pass to hunga da adu ani sidang hagi raj mi satra ani ko amana class yam top 10 20 da channi na khalamaga chalauda base si amko thani ba satra lai ko moi se yam thina fail oi khanjai se sat sing bidi okay improvement gi damakta improvement natra sunga hagi 80 20 da sandam suya dam ning khan bado adu gi da ana fail oi bangang di sing na ko ai khan bada pass to gi na tharaga fail oi angang do adu stress bu kya le moi khale da moi di am no mai chalauda bani mathang thai ya khan pressure se moi din hele post exam gi pressure moi din hele uza dana si uza hari ba khoi gi mahiro sing jer makta khoi kari to be parent ke site su aduga student masa ma ke site su masi raz jam tin ko akoi gi UNESCO gi kano sida what makes a good teacher in like me or like si eminent professor even ate pithribi gi angang changa na piba mot amane okay ada hoji kwai gi UNESCO na advice to se parent oigera oja oigera angang sat loina bada thamoi de loino haiba parikhang da bangang thamoi de loina radi yam nusina punishment period ni isa ji di fail ba ga ji amoi na mai pawning ya ba ne
हंडक कन होनरदों कैसे कहते नाम फागी बदो अरे मतलब ताक हफ्सा लगा अदू तारे का लाइदर वाली वो अदना थमोई की वेबा वांग अक्तना दंदी पिबिरो थमोई की वेबा वांग अक्तना लाइक तापिरो आंगांगी थमोई दुगा या उजागी थमोई दुगा मपा उमागी थमोई दुगा पुंजन बिरगा मोगी फ्यूचर येंग बि बइसे इंग्लिश कोन हाबि नै हाबि नते को अदु तोबियो से लेजे इदि ओके याम जे तो अखोगी आइना ताजा इंटरव्यू में हाबा तारे अखोगी बॉलीवुड की यामना पॉपुलर होइबा अखो रिनाउंड एक्टर ने अनुपम खेर मासु पैखा फेल होइबा मतमदा मागी पेरेंट की याम चाव रोल हाइतारे पेरेंट्स मागी फेल होइबा सेलिब्रेट तौबिकी पास तौबिकी सेलिब्रेट तौनतबा फेल होरे अदु याम फरे फेल होइबगी सेलिब्रेशन तौजी हेदना आहाव तुम मैम पिजर मचा से पुनिंग थौले है मतंग सिदा कोगी फेल होइबा महिरो सिंग दमकता कोगी मणिपुर की सीएसओ खरदि दुम थौले हाबा तारे महिरो सिंग सिदा मनाग पीबा फेल होर के तौरगे कोई मखा होनबा याय गाजु खरदि थौले अदु करी करी तौबु याय छात्र सिंग दा रगमा पाव होइबा सिंग दा ओजा सिंग दा करी हाबिनी ओजा निरंजन राजना हुजी हाबिरिबा अनुपम खेगे एग्जांपल दो अदुमक मणिपुर तौगदबनी ओके आदुगा अखोइना अदुगी माने तौनना बसु अखोइन होनबा दाइको एज अ रिस्पांसिबल सोसाइटी अदा अखोइगी समानंदन हुजिक त पनबिगी पोतो अदा आइना सुम सीन नोइना खतंग इमेजिन तौसेबा इलेक्शंस हाइदोरानी एमएलए मंत्री मैम लोइ थोलानी अदुइ मतुंग द मार्च की पैखाज हाइदोरानी हाइदोरा मतुंग से लाइकाई लाइकाई से द फंक्शन तौवेबा अदा अखोइ लाइकाई दसु तौवी अदा टॉपर्स मैम से लोइ लागा प्राइज फंगे अदुगा कितंग हाइहोगदबा कांगू मैम से ओइना ये त लेपगा लेयबा कितंग लाइक लेना एंड दे अदा एग्जैक्टली अदुदा मोई फेलियर्स है सी सेलिब्रेट तौबा याम दरकार ताई सिगी फेलियर्स ओइ होबो मयाम सिननेबा अखोइगी मणिपुर दा समटाइम्स अखोइगी अनरेस्ट ब्रू तौरी से हम सेंग हाइरबदा असि से अखोइ सोसाइटी ना कितंग थंगत पिरगदी अखोइ सोसाइटी से हम अफबा सोसाइटी ओइगने ना खन ओके फेल होर मयाम सिनसु अखोइगी थोनिंग द थोदोक मयाम थोलपै लई हाबने अदु फेल होरिबा मयाम सिदगिसु याम चाउना मोटिवेशन से मोइदन हेना एनर्जी से लेबुंग तवी मदुना मरम ओइदना मणिपुर सुबो अफबा हेना फबा मणिपुर म ओहलकपदा हाइरे फेल ओइबा फेलिंग स्टूडेंट्स किसु याम चाउबा रोल दन वाले हाइबिंग वदे याम दन वाले मतम से लेतरबनी स्वाइदलो सिंजरगे तो ngasi gi edition sing ngasi gi episode से मरोइना एग्जाम थागदबा खोगी महिरोइ सिंगना फेसबुक ता यूट्यूब ता मसिगी एपिसोड सिमा तौबियो हाइबदगी स्पेशल रिक्वेस्ट मा हाउखिबा था अहु मरी सिदगी तरपदगी अदुबो इकोनॉमिक ब्लॉकेट नंबर मोइदुना मदुगी इशू दुर खरा हेना फोकस तौखिबदगी कोई महिरोइ सिंगी इशू सि थांगा चबा ngamkhidabni अदुबो ngasi थेंगो सु थेंगना महिरोइ सिंगी दमकता ngasi gi edition asi pujarpani marmadana soidana ngasi gi youth singna अखोगी महिरोइ सिंगना ngasi gi edition सिमदी सोइदन बियु ngasi gi episode si नाथोखिबा तारगसु रिपीट लाक्तो तारगसु youtube.com/c/impact Manipur सोइदन बिवागनी ऑन द नोन ngasi गोनदी मनु हुनगी थरमसे मतंग सादलो सिंजरगे ngasi gi थरमसे दा ओजा निरंजन ओजा धनबीर लाइश्रम अमदी ओजा समानद लेबि तुना थरमसे बथवा हैप्पी खिबा अमदी मपुंग फान बिखिबे दमकता ओजा हमबु अमुखना थागा जम होदोक चरी अप्रिशिएट यू जॉइनिंग थैंक यू मसिन ngasi gi मनु हुनगी थरम ngasi gi edition से करम तौबि बगे खोदा खान बिरप यागनी खोइ मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खोगी Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join tawbiraga comment amadi feedback thabir pyagni. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing off. Kurumjari.